talo falava o le whapuponga o talafou mai le sifofongo le lau mua mo le nei tae ao. Ua whaatonuina e Trump le Navy Amerika e poloka le wainu o le Strait of Hormuz, ina ua le maua se malilie ngai whaatala noanga mo se file mu ma Iran. Natalia ni Iran i le whaasilasilanga Trump e whaapea, o lo o iaia la tau mai lei le wainu, e mai lei mai aio la tau fili, mai mawhaiona ono malili wai, pe atau mawhai e la tau te luina. Saunoa Trump, o le apoloka e le Navy Amerika i tu mo le wainu, ina ia awane i yaini wa ai ulu fale, matu ua le wainu, ma o le apo muina so o se tangata Iran e tau mawhai e tawhanaina i la tau. O le asu e sueina fo e au tawa Amerika wa ala uta o lo o tutongi na tutupe whaasoli tula fono Iran. Whaapea fo i male whaaleanga i no maina i le sami, pei ona saunoa Trump. E tolu tala whaatasi sene tupe New Zealand, e tutusalia male tala iwa sene tupe Amerika, ua mawhaiona tutongi e tangata kerisiano i le minute e tala noa mawhaaso ai, ma se kopi po le ata whaafolingo Yesu, na whau e le poto whaafolingo masini po o le AI, o lea kopi na whaia e le Just Like Me, le alato te whaia chatbots mo le au whaatuatua. Sa alato whauina chatbots po o ata whaafolinga i tupua mo isi whaatuatuanga e ai le whainga o whaife au Buddhist ma Hindu. O le AI ua whau ai le ata whaafolinga o le tatoa li whaola, ua amatanga ai i ai tangata, e tala noa ma whaasoa i ai i mata upo le whaatuatua. E o mai le awhiawhia na fi uanga i mali e atu le whaawai anu i le tu se sae o le motu i mātu, na lipotia le valu se laumo na tupo tangata le motu i mātu, na o ese mai maola tau fale, e silia mal se fulu afe a inga na motu sia le elitise, pe ona lipotia le le tio New Zealand. Ua si itia le numero ta o tonga o mata ua ave ele soifua maloloina i forma i mata tu maoti, e tu sa ai mali boti, ele o ngafatia ele soifua maloloina New Zealand le whainga o ta o tonga o mata, se ivangana ua tatala whaasolo atoa au nanga i le whai ungo le vaiaso, whaapea mapo, na fuafua le Health New Zealand, e whaupopo nisi au nanga i le whale maitele i au kilani makalai estete peitai, ele Italiane ina ua fesilingia ele le teo New Zealand i lea vaenga, e valu whale maitu maoti mo mata i au kilani ma Northland, na whaiani alato kone karate i lalo le soifua malolo ina New Zealand, mo tausanga e tolu, e fesosoani e whaiai ta o tonga mo tangata i le lisi whaatalitali. E lua se fulutolu afe na si iti ai le numero o tangata i whale maitu maoti, e wa ai mata mai le 5 tausanga o tuanai, si itia i le tolus fulutasi afe ono se lau i le tausanga taluai. E toa tele tamaiti ua umi ma tele aso lea o onga, ona onife ese inga i le vao mātua maa onga. Ua wala au i lato e finauina mata upu mo tupulanga talavou, ina ia whaia se au nanga lea i se tutongi, e fesosoani e soa lau pule mata upu ma ale i le vao mātua maa onga. E lua ainga na whailo ai atu ia i le Radio New Zealand, na ave ese ala tau whanau mai i a onga i a Februari, ona e talitonu, ele o iei se lango a onga, mo mana onga tu mau o tamaiti. Whailo e le komisina mo tamaiti Claire Agmad, o le matawhai o ia a onga la tau te toe tau mawhai ai e toe au mai tamaiti i a onga peitai, ele o mawhai o na whaamalia ina lea vaenga. Whailo e se lo ia sinia mo tupulanga talavou Velda Chan. E mawhaiona sa ili e mātua whautuanga mai le komisi moa ia tatau, la tau te iloiloina whai unga e whaia ia onga peitai, e le whai ngofie o na uia e mātua lea au nanga, o tamaiti autistic e tele ina wheangai mawhawhita au li whapea. E ai mātua na lipotia le le tio New Zealand, e fitu vai aso o nofula lata mai le whale, o nana whinau malea onga, ina ia whaamalo sia le lango mo lana tama, e ui na wheso o taifoi i le matanga luenga o a onga. Ua saunoa le ame pasau Iran i New Zealand, Reza Nasahari, o le level awa New Zealand e tau fio sofa inga a Amerika ma Israelu ia Iran, ua ia whaawinga ina o lo o langolango ina e New Zealand leo sofa inga, ma ua sui ai le so o tanga i le vāo atunu ue lua. Saunoa Hari, ua ia le suinga i le lalolangi le taimi nei, mai ipu lenga i lalo le tula fono, anga ipu lenga o le vao matua, ua iai lawa fo ia tatau i malo, la tau te o sofa ia i so o se atunuu e au noa ma se whaatangana. O atunuu e peo Amerika ua la tau whaia o sofa inga wha militeli i a Iran,
ma ua manino lava le fete na I matula fono whaavao malo uma peitai, e le o whaali se langona te te iai o New Zealand I lea vaenga, o le lea I o se talia New Zealand e whaasanga I o so whainga Amerika ma Israelu, o lona winga o lo o lango ia o so whainga, o tala noanga mo se file mui le vao Amerika ma Iran I le asona nafi, e le I maua se mali lienga fou, pei ona lipotia le leiti o New Zealand. O New Zealand na maasani o na vaaia o se atunu o e whaatupuina le file mu peitai, ua suia le vaainga ia Iran I le 5 tausanga ua tuanai, pei ona saunoa le ame pasa o Iran, sa te ena ele so upu ale matanga luenga o mata upu le vai fafo ma fe whaatawa inga ia wha matalanga, ma whaapea e tū lava New Zealand e tausia tū la fono whaavao malo o lalo o vaenga autu o ana whainga whaavae. Ua mawalawa noe no fotu mawai si tamaitai Sāmoa I New Zealand. Ina ua ia o foewa aia matausia le whanau e to alima alona uso ua maliu. Na malanga mailea tamaitai New Zealand I le luafe lua tolu e tafao, maile ia se wha moe moe e nofo umi peitai. E tasile maasina ta lona taunu umai I New Zealand ai maliu whaafua se I loa lona uso. Na a matai ina ona wa aia ele tamaitai Sāmoa le luas 5 tausanga le matua, le whanau to alima lona uso. Na te ena ele ofiso New Zealand le talosanga ale tamaitai moana pepa nofo mau. Le ana mafuayo na avela na talosanga anga ile wha amasinonga e iloiloina wha ai unga mai mata upu tau I pepa malanga. Na langolango ina maalosi e lona tuangane la na talosanga, ma wha amatalaina e peile tamaitai o se tina lona lua I tamaiti. O le wii le whanau lona uso o lana tamamoni, na vae tamamai e lona uso. O te sema ile tausanga taluaina umaile au ngā lona visa asiasi. Na whaamaunie le whaamasinonga mo mata upu tau I pepa malanga, le saa o le whai unga na whaia ele immigration, se iwanga na ai ua talia ele minista o fisa whai pepa malanga ya Erica Stanford lana talosanga I lalo oni ta iala whaapitoa. Na tuina atu le talosanga ya Stanford e ilo, ma ia talia ina I le talosanga ale tamaita ai a Februari, e mawhai ai ona tuina atu iai lana visa no fo mau. Ua lipotia e fo mai o le mafaufau le si itia I lunga o tangata New Zealand, e maua I le popole ma le whaanoa noanga loloto o na o le tau o le penisini. Na ta ua I le Peristanial Psychological Society a New Zealand whaapea, ua si itia le numero o tangata sa ili fesosoani mō mawhatianga I le mafaufau I le taimi nei. O loo wala au le au whaingaluenga I whale talavai I le whamak, ina ia whaamanino le lei mai le tūlanga o loo iai le sioti o waila au mafua la au, o no le tawa I Iran, ua lisi ina ele whamak nisi o waila au ua sioti, e au fiai le isosobide mononitrate, ua sioti o no le whaatuai o waaolo o au mai e uta, o le waila au na titalaina la toto, ina ia ngā solo le leia le whenga soloa I o le toto I le tino, masao ai le o ke sene e alui maso le fatu. Whaalie le cannons, na tuina atu se tusia le whamak I le Health New Zealand, whaatatau I le popo lenga I le sioti o fuala au, o na o le tapuni o le wainuu, le ewi mai ai uta, o lo o ngā lulu e whaatasi le whamak, o le soifua maloloina, makamupani e whaamautinua o le leile whaangasolonga, o le kili waina o fuala au mawaila au. I taalonga, e maua ele manu maloa le awa le hurricanes I le lata alonga ma le blues I le whaiunga o le vaiaso, manu maloa I ai e whase fululua I le se fuluiva, e tā le awhao sidi ai a le hurricanes lua se fulutasi I le se fululua, o le vaiaso nei e whetau I ai le hurricanes ma le Chiefs I Hamiltone, o le taalonga I le vao le Reds ma le Crusaders, na manu maloa I le Reds I ai e tolutasi I le lua se fuluono, o le sifina manu maloa I ai e ono lua I le se fulufitu a le moana Pasifika, manu malo le Brumbies I le lata alonga ma le Highlanders se fulufa I le se fulu, o fitina manu malo I ai e lua se fulufa I le lua se fululua a le Force. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.